Tindzaba. Ingwenyama seyitfumise sive lesibambise emakhosi ngetetfulo tekwesekela umkhosi wemhlanga walonyaka. Ingwenyama yendlulise lamavi ekubonga esiveni ngesikhatsi yemukela lokwetfulwe sive kwesekela umkhosi walonyaka esigodlweni eNgabezweni ngalesitsatfu kusihlwa. Tetfule letetfulelwe silo semhlaba tibite imali lengetulu kwetigidzi letingamashumi 28. Ngesikhathi ingonyama imemeta imbali ukuthi ilungele umkhosi wemhlanga akusabelanga yona kuphela wasabela nelive lonke. eMaswati yathi angeke abuke ngelisole ukuthi lo mkhosi ucondzene nembali kuphela futhi angeke awayekelela emakhosi yanemsebenzi lomkhulu kangaka kodwa atawutimbandzakanya ngalokuphelele atfole tindlela tekwasekela kuti ondlela ubutho aqinise nenhlala kahle yalo. Nembala-ke sive siphume ngebuningi baso netipheko temhlanga esigodlweni eNgabezweni. Ingonyama yetfulelwe tetfulo lebhite ngetulu kwetigidzi letingamashumi 28 million emalangeni. Setfulo sahulumende sibikwe nguNdunankulu Russell Mmiso Dlamini. Angicela nje ngicela ukuthi khona yakadlamini inkomo yokuphekisa ingonyama uma uyendunankulu wena wena bayi wena phathi icabinet lesikhathi ihlanganise 100,000 emalangeni yaphekisa ingonyama ithenge impuphu 50 kilograms yathenga emabhontshisi 50 kilograms yasase ithenga netinkukhu wena waphakathi ukhona kodwa kunale ngemuva sengendlela nje ukuthi ingonyama sale yenga salibona kumele inkomo wena ukunene 75 bite wena Setfulo lesicamile nalonyaka kube setfulo setinkhomo lokube luphawu lobumcoka bato emihambeni nasemasikweni yelive. eMaswati yetfule nalo lonke lihlobo lwekudla lokufaka ekhatsi titselo, tibhidvo netinatfo nalokunye lokutawudzinga libutho. Ngetulu kwaloko sive sengonyama siyetfulele nesipho semali. Ingonyama yemukele letipheko ngemavi yakudumisa umoya weMaswati ukubambisa emakhosi ngemikhosi yelive. Siyabonga kakhulu bekunene tethulo letingaka lempendile umkhosini womhlanga ukhulu umhlanga njengoba nibonile isilibutho lingakanani ngaphandle leliyabonakala ngisanga lifuna kuphekwe ngabogalaza kuthulule kube kudla kuze kube kunyenti sibili ngoba libutho nalingaka nje ngeke kuphumela ngaphandle ukuthi kudla kuhle kuthini naso ufike enkosini akulanjwa banako wena nisenifikile bonasa ukuthi umkhosi wemhlanga utohamba kahle senikhophile najikijela esivivaneni sike kuko konke lokulenkwendile lokungaka ukwati ukuthi umsebenzi wemhlanga uhambe kahle wembali into okitsa kahle nayo igidze iqinile ngoba nayithole lijale liya esiswini mathi lijasi yesu futhi nayita uqina ibe ngamajasi ibili sithi awubonge lenkwendile siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu abusise konke la nithethe khona bekunene siyabonga. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya naThemba Mamba esigodlweni eNgabezweni.